Jesu Nkulunkulu wami, hlala nami njalo. Jesu Nkulunkulu wami, hlala nami njalo. Jesu Nkulunkulu, hlala nami njalo. Jesu Nkulunkulu, hlala nami njalo. I wish ama-asha ngangisiza ukungibizela wonke umuntu osemnyango, wonke umuntu ongaphandle to come back, because I want us to start this prophetic hour for 2020. Jesu Nkulunkulu wami, hlala nami. Manje naphakade, ngibe manje naphakade, ngibe isithandwa sakho manje naphakade. Angina inhliziyo yami, kuze kube nini, Jesu yena yedwa, Jesu yena yedwa, Jesu yena yedwa.